kreće upis đaka u prvi razred srednje škole. Politehnička škola Milutin Milanković u narednu školsku godinu upisuje 230 učenika u 8 odeljenja i 4 područja rada. 15 odeljenja čine zanimanja građevinske struke i u prvoj godini upisujemo 4 odeljenja građevinske struke, 2 odeljenja arhitektonskog tehničara, 1 odeljenje građevinskog tehničara i 1 kombinaciju odeljenja keramičara i molera. Drugo područje rada je šumarstvo i obrada drveta i tu imamo jedno vrlo atraktivno zanimanje, tehničar za oblikovanje nameštaja i interijera, zatim tekstilstvo i kožarstvo gdje imamo 2 zanimanja, modelar, odnosno tehničar modelar odeće, to je novi nastavni plan i program od ove školske godine, i drugo zanimanje je modni krojač, trogodišnje zanimanje koje je bilo, još uvek imamo odeljenje koje je u dualnom obrazovanju, i ono što je možda bilo i najtraženije kao 4. područje rada jeste grafički dizajn. Za zanimanje grafičkog dizajnera prošle godine tražilo se mesto više, te se očekuje da će i ove godine učenici iskazati veliko interesovanje za pomenuti obrazovni profil. Direktorka Nadežda Milovanović kaže da je zapaženo interesovanje i za obrazovni profil tehničar za oblikovanje nameštaja i interijera, koji od ove školske godine ulazi u program dualnog obrazovanja. Što se tiče grafičkog dizajna, to već znamo, tražilo se mesto više. Nadam se da ćemo imati kvalitetnih 20 učenika. Tradicionalno u našoj školi, poznatoj građevinskoj školi, najveće interesovanje uvek za građevinsku struku, arhitektonskog tehničara, građevinskog tehničara. Moram da kažem, zapažanje je da za naše novo zanimanje u području rada, šumarstva i obrada drveta vlada veliko interesovanje i za tehničar oblikovanja nameštaja i interijera, gde ćemo po prvi put sarađivati sa našom lokalnom firmom Numis. Ukoliko ostane slobodnih mesta, biće organizovan i drugi upisni krug 16. jula.